abantu barenga 150 bahitanywe n'inkangu mu cyaro cyo mu majyepfo ya Ethiopia. Abantu 5 gusa nibo basanzwe ari bazima. Abayobozi baravuga ko icyateye inkangu ari imyuzure igihugu kirimo guhura nayo muri ibi bihe by'imvura. Muri Kenya abashyigikiye guverinoma n'abatavuga rumwe nayo basakiranye mu gitondo cyo kuri wa kabiri umurwa mukuru Nairobi, kandi batatanyijwe na polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso. Amaduka yafunzwe mu gihe polisi yaririnze ahantu hakomeye harimo n'ingoro y'inteko ishinga amategeko. Muri Uganda ho abigaragambyaga bafunzwe na polisi kuri wa kabiri. Yari imyigaragambyo yo kurwanya ruswa. Perezida Yoweri Museveni Yaburiye abigaragambyaga ababwira ko bakina n'umuriro. Muri Tunisia udusimba duto turimo kwangiza imyaka mu mirima hamwe n'imbuto. Abenegihugu benshi bahangayikishijwe nuko bizagira ingaruka ku bukungu bwabo. Naho muri Madagascar ibisigisigi bya serwakira gamane biracyaboneka nyuma y'amezi anibaye. Abaturage batangiye inzira yo kwiyubaka. Hatangijwe n'ibikorwa byo gufasha imiryango haba mu mutekano no mu mbereho myiza yabo.